Ananda Asmani bin Bejan Musa. Saya nikahkan Tria Maulandari putri saya atas ibu Ananda dengan mas kawin perhiasan emas 10 bulan. Ananda bayar tunai. Saya terima nikahnya Tria Maulandari di bawah pas desa dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. There's no words to show you how let's come from tailor to crown. I'll take my soul, pour it out at your feet. I wait patiently for you. Oh, I will forever and always put you before me till the end of time. But until